Gujokera kairi muraithiri wa MERU TV kiango tuina mbere kwigotukiaranagiria na kumurika marama ethiritwe magikagirwa urito kiri mangatheti na ndina ngatheti ya irikwino The Standard ndina ngatheti ya Standard ira kaina mbere kwigokumurikagira kana ngiutaragiria marama ethiritwe magikirwa inya kiri ngatheti eno na kawethire muraithiria wetu kana muraithiria wakwa mwende wa MERU TV ngonire chikiritwe karatatini kambere ni rugono rwa Matiangi. Uyu no ura wari waziri wa kithomo agu kabere no we wari waziri wa ukarebwandeni na wathani wa matura kiri thirikari nkuruku nara indi ntuo ya Jumatano ntuo ya icho Matiangi ura ni waziri kana minister wa ukarebwandeni na wathani wa matura wa agu kanyuma athie na mbere kwithirwa agitaga aloya bake na Kinya mutongorera wa Azimio la Umoja Raila Odinga na Kinya and Kibandheto kiri wake arathie na mbere kwigua kana ara kuringana na nwe na ati kwina askari barabajie na wa kuriunga batena kiatho neta menyekana bwega imbio bayirite na kwa Matiangi na ara nabo kuringana rwangirurwa ukareka rwangirurwa borichi bakiuga bethiritu bakiregana na ndeto ino buru bakiuga abo batai na mbere kwigo bakiriungaga kwa Matiangi baba tariunga kwa Matiangi ndeto ino ichiorongo rugono ruru wikiritwe urito bwega karatatini gatuna na Kinya karatati gatutano ala tukaina mbere kwigo tukirorithagiria the Matiangi sage where lies the truth kwina rugono rungi nkona rwikiritwe inyaga rugono rwa Said Chitembwe karatatini ya 10 na Kinya karatati ya 11 tukethia rugono ruru rwa mugambithania Said Chitembwe. Haya rugono rungi rwikiritwe uritwaga opposition leader Raila Odinga blames Azimio la Umoja One Kenya lawmakers causing up to President William Ruto's Kenya Kwanza administration without the coalition's blessing. Raila nethiritu akina mbere kwa kimenagiria bu nene baraba ethiritu bakithi kwa kuraitha kana bakiriungira mutongora umugongo ajumbe baraba ethiritu beba Azimio baikuriungira raisi batena rutharwa Azimio nethiritu akimenerio ntububa kiuga iba bataraga kwamba kutharimwa ya ndio natwikire oyuwe ruga iba batara kwamba kutharimwa kengo bathi kire Ruto rugonona utukarwithia karatatini gatuthanthatu muraithiri wa MERU TV na gutego utakagita gatuthungire ndeni tumenye imari kumamu methiritu magikagirwa urito cheriani njira imbega cha kunenkera ndinje ana barabethirwa na mwa Kenya cheriani ndinje imbega ino ndinje punishment cheriani ndinje imbega cha kunenkera ana kagita kara bawatwa na mea Kenya mwa Kenya murithire ugomba kugota kumenya mwa Kenya kagita kara aritobare chukuru kagita kara aritoba kurutha igerio kwina withagira antu bakirara ku revise utugo maybe kurara kuthoma but kwina bange bara maybe bara reform chiago batia kinyanyaira chini barale antu wasewa form babibo ka bethira bakendeka atumia Kenya turatati tu nini bakaithaga nguoni ndona tomo tukithona ogatura kola ya shati ogatagotere turatati na twatonge wekira soksin kana ira toni na gunde ni nagu kagita kara uri agu ukirutha kigerio giaku alafu ukaya ko realize beta we ni venture task kana beta wata boba borugamerete igerio ukarealize akumagaruka kidogo ili okethira mtu na kuruta karatati kara akigera ya ukobia turatati witu twita wa mwa Kenya na ende igukurombwa guchewe njira imbega chekunenkera ndinje alitobaraba watu na mea Kenya
na no ntubwaka wainda tu kagita kada muntu inambere kwa kirutha untubutho kuna nenkagirwa ndinje kana nenkanagirwa ekanukia lakini kwena ndinje chingi itarechia imbega kana kwena ndinje chingi ikurukite kithimi ikurukite ndinje aritoba ingi barabathia nambe kwa bakema university kana ma college kagita kaigerio bamwe bathia nambe kwa bakewata wabakigeria ukobia kuma mabukuni kana turatati ntungu kwera tweto mwa Kenya kana kinya thimuni ciago ukethera muntu handikite kire thimuni yake ukethea amithite nagu ndeni nagu theini nagu ingi theini nagu ndani machinery inonda ona antu bakithe thimu nagu ndani nagu ndani machinery nagu ukethera kagita kara bwekigerio ni kwe muntu akwira njera nagu theini akaruta thimu yake karaithaga achoki thimu theini nagu theini ibyo kana imuchenjera ira aritubaba thia nambere kwa baitumagira gukobia igere bibi na nuntu atubaba batithire tubakithi ira chini ikyo gitumi bathia nambere kwegua bakigwato baikobagia hamwe nogu atubaba thia nambere kwa baikoba kana bakigwato bakikobagia igerio ibathia nambere kwa bakinenkagirwa ndinje inene sana ndinje imwe indito muno bathia nambere kwa bakiugithagwa kiri board of management che university kana college arabathia nambere kwegua bakierechera ikinontu bethirito baikobagia igerio ukaburwa ukairwa kiri board of management kwerecha imbinontu uraijaga kigerio na tigano no gwende baingi bato bathia nambere kwegua kinya bakiregagiro kuthikira chini na bange bakanenkero kinya mianka esho mwanka 1 2 3 mianka 3 bakanenkero mianka 3 suspension bakero goti gakiye chukuru mianka 3 na waya ukayo chokere kuma ara wamberie waona waumamuji kaya chokere kumara wamberie no ntubura buthia nambere kuwa bwina thina sana kana ntubura buthia nambere kwegua bukithuka na bugitema baingi kwegua nae na ati kagita kara wanankero suspension ino wenuka wathuke mianka 3 mujie kwina aritubara bwathianire na bochukuru atobaba okeya ukethira bo barikirie graduate na kinyaba mabane bona ngugi lakini nununtu bwako watu na karatati kanini tu karatati kanini tu wa cost mianka 3 is this really fair kulingana ngatheti ino ndiona ire barua kuma nara kire rongo who failed to obey the rules. We should look for better punishment. Kurerekana nwa ibwega university na ma college igacheria njira imbega che kunenkera ndinje alitobaba na tiko banenkera suspension ya mianka 3 kwegwa baki umagaruka aya ikirugono rwari karatatini katuiri muraithire wa MERU TV na rugono rungi nkona karatatini gatutatu ni ati muntu umwe nathie nambere kwegwa agekua kiri irandi dia ngurundi nara nkona muntu umwe nathie nambere kwegwa muthenya wa igoro abakinja nara irandiriri yathie nambere kwa rekiune kangaga nara ntechia Ruvamboi village Shinyalu constituency nara Kakamega kulingana na antubantura bathie nambere kwegwa bakionokagia antu kenda barabara kumani na utetheria bwa abitha baborishi na ntubara bamutharaba mutune ikinya igoro uhoro antu bathatu bado ibarari ndeni ya kirandi giki Edwin Visika ithe wa Timothy Swalwawa mwana uyu wetwa Swalwawa Timothy Swalwawa ora Swalwawa uyu no mianka 48
na arari umwe wa antu 12 barabarari irandi niriri kana barabathie na mbere kwigua bakithikawa ni irandi riri mukuru uyu amwe na muruagina kana visika okay, Edwin Visika's father Timothy Swala said the 28 year okay, muthako uyu no aretawa Edwin Visika ethe ageto Timothy Swala indi kuringana na kuririkana Visika amwe na muruagina bonde barari irandi niriri antu baba Timothy Swala barari irandi niriri na kwamba ati indhuku Visika muthako uyu umwe wa mukuru uyu na akwire nyuma ya kurutwa irandi niriri athi na mbere kwigua agikuyaga na ararutirwe akwa ende mukuru uyu Timothy ariuga oitu inkoramba mwathani mwana uyu ungi atigere na agwirandi ndeni ririkana kinya mwana uyu ungi na agundeni atikwe kumbokwa kana atikwe kuthikorwa ariuga itu inkoramba mwathani kinya mwana uyu ungi utigere na agundeni au magaruke ari muoyo no mwe wa ana bathatu bara bethiritwe bari nagu ndeni mwana uyu atigere omwe mukai ni umwe wa ana bathatu bara bado batakwikuonekana bara barikira irandi niriri nagu ndeni iswala uyu kuga Kakamega County Police Commander eto Joseph Kigen augite wonokania barabono ketwe bakaina mbere kwigwa bakira wa St. Elizabeth Mukumu Mission Hospital and other nearby health facilities. We are waiting for a formal report from the doctors about the condition of the victim, he said. Nwa barabara iru chibitari bathiete na mbere ko bagetegero kumenyekana ali yawe kali ata kabaringitwe muno kana manto makali ata marandi mami mathia na mbere kwigwa makiura na meyo ya antu baingi especially kagitakara irandi ri na mbere kwigwa rikiomukaga rikingenyukaga nawe tugura kungenyuka kagitakara irandi ri na mbere kwigwa rikingenyukaga kwithagirwa kwina ikuobingi muno yethi na mbere kwigwa bikionekana kana bamwe bagatiwa kinya na ngurario bamwe bakaunikanga mindindi barabange bakagurarwa ngurario indhuku muno haya gaturaitheri rugono rungi bado karatatini ya karankuona atongoria achore na kinyantu bamuji ba urawari waziri wa kithomo George Magoha bethiritwe bathie na mbere kwigwa bakinenkanagira pole chiao na heshima chiao cha muthia kiri igongwana riegoro ria muthia ria Magoha misa ya muthia ya Magoha nara Nairobi Consolata Shrine Catholic Church kanisa ni ino ya Consolata Shrine Catholic Church Magoha akaina mbere kugekiririkana watamuruti ngugi wa mwingi ura ethiritwe agitegagia okana ura ethirite ena wetu yoborene na kuruta ngugi na muno nkuruki ngugi imbega Ezekiel Machogu Cabinet Secretary kana waziri Secretary Cabinet for Education waziri wa kithomo ethiritwe akiuga tene na tene akaina mbere kugicokagiria nkatho Magoha ora ethiritwe akiagirithia mantu makonena kithomo na nethiritwe akimugweta ta muchore na professional colleague kuringa Machogu nethiritwe akiweta Magoha ta muchore wake wa akubi na muchore wa kithomo Machogu ethiritwe akiuga Magoha took his Machogu's son under his wing when he was appointed education minister by now retired President Uhuru Kenyatta in March 2019. Machogu aliuga na muthaka wake yani muthaka wa Machogu nathie na mbere kwigwa gikagirwa ngonkoni ni Magoha kagitakara Magoha atarwa ta waziri wa kithomo mwaka ni yo wa 2019 ara augite
na thie na mbere kwigwa kimutethagĩria anene. When Magoha was appointed CS, he picked a young man who was a lecturer at the University of Nairobi in the Faculty of Law as his key aide. The young man happened to be Paul Machogu, my son. Thie na mbere kwigwa akithukagia mwana wake, na thie na mbere kwigwa akimugwatagira. Magoha kaina mbere kwa kirikana wana mantu maingi sana muraithĩria wa MERU TV na inkomea kagita karanda weta Magoha. Utie muntu utakumenya bwankuga Magoha imuntu etheretwe ari na murutire wake wa ngugi wa mwanya sana. Magoha etheretwe ena murutire wake wa ngugi mwanya kana mugaru na bora twethere tukiona ukabere nuntu bantu ondera Magoha agendagira kana agerage kinyare yake mantu matwikaga laini astreamaga mantu waya twika imatha Magoha hatachethaga na matha. But all in all tukauga aka antu ba muji achole na kinya ndiguru yonthe tuina mbere kwigwa tukiwa twe pole sana kana pole muno nuntu bagutiwa inchamba ino ethiretwe yirutaniretie kire gutigira ati na kuruta ngugi kire mwingi na aina wetigyo bonene ati mantu monde makaina mbere kwa makegera barabati wanabo bakaurwa batiwe ta Magoha uruti wira bwago buthina mbere kwegwa bwekaragata bwanchamba ino nuntu inchamba ere rutaniretie sana. No wawetigia tuli karatatini gatuna kiringatheti ino ya The Standard na kiuria kira kinene na atiriri no wawetigia who to believe why alleged raids on Matiang'i's home is confusing. Iki nontu ndathu inochie gutwika kwina askari bari kwa Matiang'i igotwika iche kirigicano ati rwangiro borichi ruriwa bo gutie borichi batuma athi kwa Matiang'i Jumatano tuo. Haya Matiang'i no enuyo aliuga borichi bari wake otuo na kinyalo ya bake bakimenagiria untububu sana no wawetigia gatagatika baba bali bairi gatagatika gatagatika borichi na Matiang'i no we wawetigia karatini gatuna ngatheti nino no kaina mbere kwigwo kiona rugonoro amwe na karatati gatugana karatati ni gatutano ndionaga koti ira nene ya Nairobi nethiritwe ikithina mbere kwigwo kiathaga ura wale waziri wa mantu makonena ukaribu andaina wathani matua ndagitari friend Matiang'i kuthina mbere kwigwa akideposita chiringi 200,000 cash bill for his freedom ja atimbechi no chotigira Matiang'i atikaina mbere kwigwa agikagirwa nkononi. The former minister moved to court after an alleged raid on his home on Wednesday. Justice Kanyi Kimondo give Dr. Matiang'i anticipatory bail of alleged looming arrest. Haya, he however said the police were at liberty to investigate Matiang'i. Eruga bolichi baba bayete ku investigate Matiang'i na bolichi no ibaba kolega baliuga baba tare kwa Matiang'i. Ikinonto mantu mama ukara makoligichania ikinonto mantu mama makonina ba Matiang'i bolichi nambi maukara takame na kirigishano bantu imbi ekorea era ingi what is say eating the other mbiyo ego ekorea irengi. Anyway, wagorenga theti ino ukaina mbere kwa kithoma rugono runde ruriaga karatatini gakaga tutano no kethira rugono Raila nethiritwe kiuria ajumbe baraba Azimio na baraba kuina mbere kwa bakirutanira ngugi na Kenya Kwanza kuthina mbere kuigwa bakiri sainaga kuthina mbere kwa bakiumaga utongoriani ena muro na turonie Raila akiuga ati baraba thie mbere kwa bakiri ongaga nara kwa Ruto garoni ya raisi iba betirie nuntu batari na idharimo biake na ile tuoranagia goro aga na Nancy tukaorania
was it really necessary ati bambe bai bathari mwaka kwende atwikire oyuwe akubathari mwakana nata mbetigeria mbethero nkiumagarukaga nini tuinambere kwegua twechokagera nyuma kagita kuraya tugicokera tugacokera na Nancy ngo tukainambere kwegua tukendereaga kuraitheria mara methiritwe magikagirwa urito kiri Mangatheti uko ni kwa Meru TV bametaga ni Faminas wa Kimathi takawithire. Orina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku bao kurobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku. Mbetigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijikene na gukurukia ana na nkuruki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya toto turingire obisines yetu tukose kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tucherukire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this year results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 akiku Mangathetine ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kire chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni birekete na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita.
Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gotigira mambura jaku ne jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gokurokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na ruangi rwetu rwa wendie na biashara gokurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregatore Maregama ilithatu kuma town ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chonga ya kimadho moja Meru na kinyangima. Na nande tukinya kinitia kinya kile utarajo mweru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na arito boarding school na Discoras na nyatu na ari moba kongana. St. Agnes tunarere ya gaba anda na betu konogo kadhea bate irachine. Ujukani ya January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja ne bwetete na mbere marije to ne jakuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Iboega tukuchokera kairi muridhiri wa Meru TV. Habari ya Nancy? Nancy nabuya habari Faminas. Faminas sawa? Ukubera wale mpingaira ntuko hii? Ukubera wale umpingira ntuko hii? Bura okuya. Bura chochwa mbirire ora umamaga mwanka liwa lekarugama. Nteko mami bere wa inga mwari ndeu. Chochwa mbirire mundu toyo nalietwala geshungu atawa kewo ta tinyondauga Nancy no rauga tenko ere bere inga mwari mutegete au utie mwandara inga kanti kama ya sunde yena nchabi na eni ibeje bone surugura kwa na alambira no kubanga kuthie guru igoro no ginya ukirongwaga na nyega igoro gura mwari igoro kadaro gupingira jojo njira ya go karugura njira ya kuthie igo prefect njira ya kuthie guru itikurukirite mundani wa yobu ate to wakoleria ndaingia suti habari yakura kini yakone wewe urere ata urere ata nkirereti utari mbi ngu urere ata takona ukethuri ni ntagu waku kuma nara Kasarani. Kuma Kasarani. Aliuga hi Meru TV. Aliuga ni Nancy kuma Kasarani. Na aliuga nendete station yeno sana na tuketheke sana. Sana ntagu. Nancy. Nancy tusema ntawa maingi mbaiwe. Nancy bonde wewe bakalita. Wewe bakalita Nancy ungembije. Na ntubega sana. Te ungembije. Oreko na kwena Nancy wetu wa basta gato kausi basta na roye kibati danio kia jumbo baba wetu lieto rubonde bara raini baba wetu Nancy bara raini tanto wange fega mbele da watu wewe nazo makeup na kwanza nweze best no mwana nkere nyake kombe atie mwandu maingi mwana gukira ri atie mwandu maingi mwana kubware agukira atie nyabaga akuna no ngareteri
ai anangomane nirigarire anangomane kurigara akauria wana uyu no akoyo kweli uyu kurongo ankuruki yethe akuna uyu ri ukurongo ankuruki yethe kaburi no wako anyway utiene thina nansu bonthe ibega batie mantu maingi na nansu bonthe kabaketheke imunde in birthday ya ndakayeta wali Martin wa Mathew mchore unge wako sana narua autiaro tariki ntu ya 10 mwezi wa yeri irio nkemi inyanya shewe kanire mwana wa mwiji aringa nkemi nyanya amware ni inya urongo nigana urongo chamware ni 3 chamboi ni 5 giko chia mwiji ni nyanya tukuletherwa twakirwa iringa nkemi inya urongo uria yogu kana wewe kwe mureithere wa MERU TV ukumenya NTETO ino na twire mwiji no nkemi inya mwere Ukaura runi uinyitiringa go. Atikano iringa go tutuciara twana tu. Mwana wa mwari ngemi nyanya. Kawera kuma na arataraka kinya wari kana turaithiritie. Ketheka sana kawera. Kawera no mo muntu romba kwira nkemi cie mwana wa mwiye ningana. Kawera na ije uma. Antuba na ana iti na muno nteresia daraka. Muno iba komenya NTETO ino nkemi chekana gakaye ni 8 chekana gakare ninya ale kiboya go nyinge kiri batu nuntu ngugira mbinge no achieto nire ko buita imbinge tutita gani are utwire nkwire mwe acio kwiriga mbinja na ruego it will not you cannot do that na wirige mono Ushwana keke kujua kabuchwa gabuinka no divinaga both of us tiga manto za kuwe ale mwe nombolia ngogire ko barutaga uchomba tucho tutitaga kire process inu ya gombi bo mwana ata boroga ya uni omono ale menyega ayo kwenda kotengo kinge to bobita nonge komba ngwe na ana bomba otu anyway hakuna bomba wadaiana nyamo za nyuka pomba atiginyata ndegiro kiwa no kwenda mbe kuthi weta wada ndari kana ngakoririkania wena mante anyway ndire ngatheti ino ya Renance ngatheti ya The Standard ngatheti ino yena ngono kathumba ndeona Raila nethiretwa kiuria ayumbe bara barutererwa kena bara bathire kuriongera rais kwiwa bakiri sainaga kurisain kuma kiamene kiawe kuma tongoria why no ndo batiretie itharimo kike kago twikira na ndia tugeti itharimo tugita kuona mtu morning guys njundi kuma na haraka thoa na shiko wagwan nimegundua Nancy ajui kupiga ukemi no gotia mtu atiamenya man taringa kidogo Kimi tiringa wothe riri ninkuiji nkaroringa hapo kira bunde ninkuiji uroringa rukemi mono remwe jude itozi the competition ya kuna jude nawe washinda jude rukemi kweli rukemi nini junde utikama kwishimba shewo shora bamwe batiye koringa nkemi
ichimba cyo shora nyaho maka oria no ure ka in fact gatomaka in fact wakaruringa gatomaka tukaoria no yo kumurangoko muthenya yango erendi akaumunyaga gati kare kwejo I concur with your ones because of excitement okaya kuringa kila mtu na maka akaoleja kakoro mere version ingi yankemi kana what is not eating the other what is not sex the original eating the other tigana tu the real kemi utaringa kanini tu bas otiomba no ante kwenda kumaka totieteria kwale kwa kuinge muno otie mantu kwenda kumaka yani otikarata aina haja kwalia otikarata otitueka tu action tuliona result chi action maybe tabanda akwire angatia ringa nkeminyanya wende nkemi tugaga ri kugambu tugaga actions icho speaks whatever nande reaction wathi are iwo mea kwali kwa kwinge ndaringa nkemienda ringa tuiwe nkemino nonto kwali muno yani otikarata mtu ora othiaga nwanda tukona tutegwa kerere no ile kokana oria Sofia tutegwa ndacha kuuria ntitige ndacha kuuria ni ukuji testimony nienda kwigo kuma kiri wo kwenda ngwitana na nti kwenda inonda aringa inyanya iyo tenkemi wimbo kuga anyway ndawa ciina goro muno ntugo ino ndawa iriko ndawa ciina goro muno na ukaya gutwika iciaremire kugurika muntu atikira na mathina na aragia tukamushangira ichontenyete tukamushangira akagura ndawa ciina goro muno na agatwika itikumba kugurika muntu atikira na thina aragia muntu igo ciaria tukachanga na tukamugurira celebrating love with you who will be your valentine no gateka valentine yako sasa mbona unachoma Ingathetine tuli karatati kama uwanja tia ndo menyani kodi will be ukatenga theti kuria endi simkizi ore wori nyani nomburie who will be yours who will be your valentine muraithirio MERU TV no wake wewe wako no ini naandika imuraithirio tukuragia wanago yondaoria you wanna know yes absolutely definitely ngagucorera wa tumwete kwithaithanagia ta bangi tuko valentine ta mwete yani kwina mtu kabonde ta bangi tuko valentine ta kinya kabonde ta bangi ya kinyombori kabonde ta bangi mbaki kengo mtu akala kithaithanagia akithe single and independent single nani single and independent ndakureka ureka nini sana arakania nja yonaga mpana ndakureka ureka who will be your valentine kiureka nini inozi mseo kanini sana inozi mseo mwete tugucoke siku ya valentine bado sasa ni nini mwete tugucoke ni nini anyway the good thing nati tariki 14 yarutirwe ngathitini kalendani tabura tariki 20 tariki 30 na 31 ciarutirwe mweri wa iri kinya ntugo ya 14 niko bangiro kurutwa kalendani jo ito 14 jo gatigara na mbinande na twakinya 13 tukathungula 15 twatigara na ntuko inganari kengo twakinya na kantu mea no kumembia ntie thina thate na thate wani kiruto ibura mweri wa January ithire twina ntuwe mbingi side ende ya rutwa ntugo inkai at least babati ochokia ntuko chia February bagaita January gachoka February
tariki ire kubangiro kulingana na in fact January bati kukuya February kulingana na nkiama ira irutaga tariki kalendani na ndi umwe wa ankiama bakamitini kamiti ya Virgin Boys ni irutaga ito kalitembe kuduganira tuweno nada kodaka wow kamiti wow pardon us kamiti wow nikwenda mbuyo ali otakumo na igoro ukaona kamiti yetu kokumenya gokumenya nunda aruthirebo umwe baire bana bana ba ukoje brande na brande bokinya ndi wanyiye anagore munkoyi are akuyuwa natakwa nagota kole munkoyi ina kume kwetire natana nkuma Anare mudikere maridere bese bia kwenda kwari. Natakwa tawe no nkoyi. Ndenabu. Nkumere. Bagirwe. Tawo ni personally. Oh. Testimony. Kuma. Tukandawa tukagura na namba yetu ya kugura ndawa. Hapo kwenda kugura ndawa chando. Iwo. Aya tendo ndana. Namba ya ndawa. Namba ya ndawa. Ikira namba yako ya M-Pesa. Mbese ya Kenya. Ripoti ni thire twekithie na mbere kugiukagira mama Valentine Mariaga. Love is what brings us together, what keeps us going, what makes life worth living. It is the bond that connects us all. Share your love story na video text by the way wewe tariki gana tariki 14 ile MD10 10 MD10 Blue 12 13 14 Monday Monday tokera raideri tuko watoira tokera raideri jabangi ogo inyabangi njega report raised concern over IBC logs on Mandela North elections. Antumagena IBC Marianansi Ayagorianga the Tino Kairaiveria. Why tribunal was convinced, said Chitembwe is a log judge. Just said Chitembwe no come story no yake Nancy. Rere kana Chitembwe nakolera. Why? Narerete Justice said Juma Chitembwe wept. Why? Webuti. That is how one can summarize the event of April 12, 2021, when Justice Chitembwe appeared to be interviewed for the Chief Justice job. Aitakara adhiye nambere kwa interview kana akionga wa maori kerengoge eno ya ugambithania bunene. Ari umwe wa antu 10 bara bethiritwe bakenda twanye tutu twa mugambithania munene na raisi wa koti nene agandegoroni yetu ya Kenya. Kagitakara Justice David Maraga adhiye nambere kwegwa akiritayaga. Alirikana Chitembwe na adhiye nambere kwegwa akiwata wane emotion tumba kumita ata na emotion wogu. Kagitakara adhiye nambere kwegwa kionga wa maori kumania na weakness chake. Ara adhiye nambere kwegwa akiwata wanu wethikiri bubu sana na akarata akurira ino ntumbuga mwandiko ngatheti ino atheretwo kiuga Chitembwe na adirire. Whenever I go to court, those in prison are very happy because they think they will get a moderate sentence from me, he said and ended. I tend to believe in what you are telling me for some time. Some of these weaknesses that he had spoken about are stick out as a sore thumb in 250 package report of the tribunal appointed to look into his conduct as a judge. The nene ni yedhiretu hina Chitembwe Nancy na ati Chitembwe yedhiretu ya kirikana ati yedhiretu ali na uadilifu bwa mugambithania ati yedhiretu akiruta wera bora
gambithania babatara kwa bakiruta wira na mantu mama marathiritwo akiringithanagua namo ontu burende bwethiritwo bukimumwithiria achege ngugeni ino yake kadati gya kumiko kaithira rugono rwo muraithiri wa Meru TV igurira ngatheti ino no kona ndeto ino chionde kwina mantu mameta ni maoni mariaga mantu mwanya mabereto bakiruta maoni nkorani bado kokagurira gatheti kana ngatheti ino wiraithire Mudavad's docket gets 300 million more funding than Gachagua's office. Keke. Haya, obichi ya Mandibindu. Etawa Mandivindi. Mudavad. Nethirite wata oyo ni super CS. Nethirite ke wata chiringi million magana mathatu. Mugarona ya era ya Gachagua. Mudavad's office has been allocated shillings 751.9 million for its recurrent budget. That means kayithiritwe kiongagirwa shilingi million magana mathatu makiri ire ya banget allocated to president office has been increased by 8.38 billion in mid-budget. Kwa Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavad's office has been allocated 300 million more than Deputy President Rigathi Gachagua. Treasury has allocated Mr. Mudavad's office chiringi million magana mugwanja mirongo 5 na yemwe kadhanto kenda kiri utigwira bwayo bwa 2022-2023 public expenditures plans compared to Mr. Gachagua's office allocated 450.85 million. Gachagua anainkeretwe yake 450.85 million. Ntuburende bwambirite kuonekana taabu mbakureta nkuyeni. Nuntu nata super sieza konenkera mbecha imbingi nkuruki ya munini wa raisi. Ntubobo na ntubakoligalia. Kome nethiritwa kiatha makoti kwe ikithiragia magamba marabe namo Antonio Mianka ithatu Kome direct court to conclude cases in 3 years. Magamba mamethiritu maitundanagira koti ni kwegitarira aya mugambithana munene nethiritwe akiuria koti no kuthiria makwa ntu ithatu. Spirit of life. The Nigerian troop arrived in style to pay their final respect to former Education Cabinet Secretary George Magoha. Kuna ambichenaria Alfie's motto urges tax to wake up and smell coffee. My friend Alfie Mutua now okay and we ankona ronora kini mbicherea waki. By the time you read this, there is a fat chance that there will be more parties emerging on them themselves from the Wednesday laid on home of former Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i. Kwena mbichi ino chionekanaga chia antubaba inaga ntuweno ya Jumatano nansi kagitakara mwere wa ora wale waziri wa kithomo whether tokinambe kwa kithiuruka waguntu mwanya takawithire ka Nigeria kagitakara muntu atotiga kana kagitakara muntu akwa muntu uyu akayotwika na na kana nansi kana na mwana muntu uyu kagitakara akwa utoro bwage kabo kenagiro kana kabo celebrate wa kuwerirwa that is na ukakwegwa muntu uyu ate na mwana na arari we mwana ana agende no kwegwa kwena komuni nandikire kiza mwa iko dawe ta komuni mamere kwina ini biongo ntivikira tu ta komuni anyway ntivikira tutigima goa mande mambo na rete mitambo ni no ntivikira ndo mambo na rete mitambo ni no
Manduma Koligaria. Soon, I expect the anti-stock theft unit, the Kenya Air Force, the Kenya Army, and the Marine to join the Bayline, as well as the Kenya Railway Service and the Kenya Prison Team. The latter going to provide a publishable line, while they won't mind jailing a big fish like a Matiang'i. They can only do so at the prayer of the court. A quick update, Matiang'i. Iman tumandikitwa mantu maingi na idio kiwekea kile na atiri ni connected na nyambo ino chiantu eno ya eno tuonaga Nigeria bake dance musafara ni uyu wa former CS wa kithomo. At the other end tukiona Matiang'i noe na Konyamarua. Former CS wa Interior. Na ile ende kwa Matiang'i, my friend, mihomaka gato kuwererua freedom iratwa chwaga nya Matiang'i gitakari ko auga freedom the inuko make kwa na kuwata ngo maybe kwa kwa onoririkane lero my friend mihomaka gato kuwererua nukuona kinya mwenzetu ago tutiga kinya we na gukenera nuntu bagwerembegera arutaga kinya uwerembegera warutire my friend werembegera warutaga kuwata antu theri wogu. It was a good work. Intimidate to very that's the freedom. Now we enjoy. Exactly. Gato kuwererua the freedom. So irony. Sana enunyate irony isakasim. By the way, sarcasm at the same time is an irony because Matiang'i freedom area tukugwererwa wete akugweri. At the same time sarcasm nonto inakaa kumkejeli. It's a bitter humor. Yeah, sure. Yechonko inawari kana kau. Hey, my friend. Yote ukobeti. Gechonko, niuna gechonko. Sambita yuma. Niuna gechonko. WhatsApp, ngurubu, tuare admin. Twinde. Niuna gechonko tuare admin. Wa ngurubu. Ukobeti. Kwendo nereka my friend ukwere intobira kinya intobira ngokubatara kwa warning kagita karatomba kwethania kinya kotini utikabitumire ukiwa gokwenda gunkonora nabyo gintu gewe twa gicunku na gicoiri utigatumire my friend inyakwe wi kotini nuntu gati waku uga tutumire gicunku ake ugati waku kana gicoiri no ngende wa kombere kwa tutumire dichloromethyl benzil okanjirenu nwantigeru nwambora oli oshuru dichloro butane tiganani na methyl tigakuthukia chemistry kuyana bakuthoma thai na ndirikana mwalimu ngetawa Mr. Kathare twamwitaga ri twamwitaga Mr. kwena rito twamunengerete na umete by the umete alliance umete alliance lakini I think kwa retire wende aleta chukuru yetu atathomithia na mabuku we buke yanga topic ile kumba kurikana nontin kumeana go kabut chemistry nontin ngwetirenu weta yenge tena mwene form 3 sindio simo chemistry weta ya form 4 sini chemistry weta ya form 4 ni nini kama ni topic it doesn't matter iko form 1 weta form 4 tuguchoke yani ukakwewa atigana organic chemistry tu live alone that ukakwewa nkwe na rushabi rwankari yekiewa ngakwiriro iroro weta tu wale wanankana nitangara weta unit unit twachita unit high school tu kai topic weta kinyani kolenkereru ngakwira weta emwe ya form 4 topic emwe ya form 4 nimetaja othi na rushabi uru nkari inu
mutano ore yako eno kamaguru ore yako eno kamaguru ntigite ndapa nkare ara parking yetu ya studio. Yani nataja topiki zote za chemistry hajui hata mmoja. Wawe tamul ni form 3. Basi organic chemistry ni form 3. Ndienda ya form 4. Ndienda bwete. Aitana form 4. Aitana form 4 akechukuru. Tigo atodhomirie form 4. Aita inire kwa bwitana nande twire. Are ni nkuretie atiriri, nkuretie. Are otishombishi. Ende tiango ere mantu mwalimu. Mwalimu oyo ndikongo. Mwalimu oyo tiende kana mantu mango. Mwalimu oyo ayaga tiamba menkwire. Na umenye ngatumira nga apply law. Mwi upe ukanya kana ne munwaka muntu murume akeri no kumukubira kanyo nokwena ndure ntumirero mea utwika uchore muno ithina lo ya apply kasirika lo ya apply kire kanyo mitamboni rukiri urunu kwena ko thambre inde tian kwere mwalimu oyo ya let's what we love yesterday Mr. President the president oyo bwana bwana president oyo bwana the president awe monene ende goria iko twatigire igoro akaita ta kune interview yake lakini chemistry ya mwanangu hata Mr. Kadare, a very good friend of mine. In fact when to alikeno nya town yuko twakenana sana lakini yadimu bonde ni bale chole bako murende to akinya chemistry kidogo ilikuwa kuchoka tichenga twadifa ima yani antu bondere utiri antu batare different opinions twadifa opinions kidogo twale achore yes lakini to akinyagu twadifa opinions anini agutu ndifa mwalimu kawishi mwalimu angaza unaenda kwenti komenya unajua nini my friend ndaije mbi aya daikorutana form 1 tigana chemistry tigana form chemistry kutoa titana form 1 chemistry wanago ai anyway with a little more effort we can eradicate FGM kana arikana mwanugo chemistry ari funny sana to Mr. Kadare aya ila chini hello let's continue my friend come here oh no mami yani nuko anankanira assignment tuge chemical equation ni anankanira H2 plus inu sijui who can solve for us the equation no money you are fools let's continue enito akorokira bwara so wichori chiero let's continue what no anga watuke kwe mtu akageria aremwe okere njero bioremwe na wewe bwake itarete yaye nukuona bo wewe sijui antu bambere batano bo nuntu of course kila chikyo ndege timakiro bambere batano atari na ino ukoroda no wakwenda kuraithirwa wa mbere wadawe nyamu ico kuru okere njera ncho ndaithire yaye we sawa kana tiwe we utie sawa akuoneria gutarire no gonge bas obange mtajipa no angeenda atuika kwina mtu akaenda kuya kurudha kibao niara waya okirudha my friend we ni mjinga pia akido kiende akiboneria like this Imwa is a good friend of mine nikome wala mena tureithete ketheka sana bwana Kadare tawa Kadare chemistry na chemistry na biology aivete atathomithia na ibuku abana no jinu mwalimu ata stress no ntito ije of course
ata na mantu ati hago tulia kurachimile kuthoma. If you don't want to read, you can go out. We're not forcing someone to get rich. We're not forcing someone to get rich. Get out if you don't want to be in my class. Okay, let's continue. Continue. We shall pick it from there tomorrow. Let me go, my friend. I'm tired. I'm tired, my friend. Alimu mudongi sana. Inko mewala maiba tuwaivete. Ntindegri tuwaida sana. Chukuru hewa kunende. Lakini kedekani sana alimu bonde. Baraba wabando milia. Mtibaingi mwana. Gato di karatatini ya 18 nansi. Karatatini ya 18 ngatheti ino ya The Standard. How EU is helping to boost the agriculture sector in Kenya. The first ever European Union, EU, European Union, Kenya Business Forum takes place in Nairobi this month, providing the exemptional opportunity to boost European trade and investment in Kenya, especially in the agricultural and agro-process sector. Kurerikana European Union bena mutaratara kana mubango omwega gutetheria ukuria urimi agantheguruni yetu ya Kenya tanjire mwe utigira ati urimi bukwagera zaidi na muno nkuruki utigira ati kinyamara kayura gikoina mbere kuyo gipambana wanakyo nansi ugetiganiria nani ati yura kinyana aranka bone rita kinyara kini ata teteno awutibunda uga kana kamenyi katharira nchungo mkwalia Tinkiaria Notia mewankuga nkuregerera story enu endereithie wewe no kumemenya muno kujorenda kuga eno nkuregerera story wewe ukethora ntauga oreza kuthuki kuga eno nete no niundo ugo getigania nani nansi na arankabone yona leta kinyano lakini ireje lakini wewe na guntu yura rere torere ruga lakini eno thai mukabe kobi anyway gato thina mbere kuririkana the kwegitare mbere buru union ino ya European ikaina mbere kwe kithungagira ndeni gutigira ati ni gutetheri muno na mantuma kuona ati kwina urimi bwega na kuona imera bia akenya biko inambere kwewa biokagira ingwetia na njira chebatareze na urimi bwega bibe kainambere kwa bitethagiri mutaratara oyo kwewa oyikinyanirikaga ndio naga imantuma Media Council of Kenya mumethireto magikagirwaga in excess of the power confirmed by section 7 of Media Council Act 2013 the section panel ngambi mareta maria Daniel Kenya Wanjiku anga ibaba batia mone mbakwenyeri to ria korire wawaga kandi member published the names of all applicants shortlisted candidate of position of chairperson and member of the Media Council of Kenya chairman baba chwagetige chairman baria gambuga dito ria kona taria Joseph Muiri, Daniel, Baingi, unto 29. Application for the position of member, 48, 126. Shortlisted candidate for the position of chairperson, ni Antubaganari, Mwanja. Na shortlisted candidate for position of member, na Antubaganari, Mirongo, ena na omwe, kumwekere 126. Shortlisted candidate for the position of chairperson, Antu Mwanja. Member ni Antu 41. Mbaba ya hao. Walianga vetino, bonela. Mwa. Tambonela bubu nansi. Mbije uti umao. Ukuamira ngavetine utotethoma kaye. Nuntapo wake. Uti umao. Kari ndona mantu matukone na technical and vocational training journal. Imama kumakia. We mantu mana hatari muno. The 2022 KCSE results have been released.
ushering in exciting season when various post-secondary opportunities are unveiled. Candidates, parents and guardians are keen to ensure the leavers access quality higher education. Aritwa ibathire to bakirikagia form 4 na ende ikagitaga kuraitha na kumenya aritwa baba barenda gutwika mbi muturereni kwina antu bakenda gutwika rubani rubani wowe rubani imbi we rubani kinyago no mithithagia muno rubani kinyago karingana thairuo na kairoje na kaindhenjo kinya ndembu ba ndembu weta wata nyewe nkome ndakora itho nko na we rubani we lakini na we ntikomenye rubani ko no metindika sana ndega no metwaraga yako Otana NTETO as well as anyway, nataka na sherubani ndiye na omuwa rubani atare munoa akothe don't kinarua otie rubani nini bugente onde conductor conductor nutetha nya conductor batetha geria conductor iba utetherie marubani bongo bale iba be banoga I knew it. Anyway, ngathiti na ina manto kathumba tutakae na sherubani na conductor bake Afrobeat the Grammys Afrobeat imbambere dikinyani uchienda Afrobeat ni Afrobeat limbo taru gali baby calm down inuna Afrobeat wekero narwe ali ndikwenda wekero ndiye wekera ningwa turakane na inuna mbekero lakini tiende ngeta wekero ndekagera ningwa ngono cheko nenie na sawa anda uga sawa wenda kumbikira areni ngekera director areo ngathi ntian kuligao director naye wekagira nyimbo no ngukwira agagwikira rwimbo ndiwe nukwenda kumbikira na muno nayo mimi ntiendete wekiro mbenda wekira ningo na inyante umba utiumba wekira ndo kwanda nirole indirector ngukie ngo gichiombe chiba ngukie director nayo wekira rwimbo nyimbo Akwana? Akwamberia. Akwana? Akwana? Director we sawa. Ndiwe kwenda wekira. Ntienda wekira mbenda wekira ningo. Ananto calling director. Aya, ngathiti no tiena mantu maingi nansi North Korea parent largest ngambi ngonino nkona china gaunansi ngono chikona ina mantu ma ulimwengu nambi murithire wetu au magaruka egurira ngatheti ino akaina mbere kwigua akithomaga ngatheti ino na ina mantu maingi sana akaina mbere ko kithomagira ngatheti ino ukamenya bora kuri na nanzi tukumenye mara kumeke ngatheti ino na ino ni akuringira monde mamutu kwalia nukuona ino Mbio wejera niyo. Eno ne kulingira ri. Okwanda ontura. Kulingira mushumari. Ndate nisho neto kwalia. Tugashiringira mushumari. Okwanda. Na emunde ukaya kumisbf. Isiro kama trite. Oro ne ndamyoto. Ngato kuyaga na sira butu. Kora tikrente kwero. Sira butu. Nondo nore mete wale mama director. Werio mero TV. Utinde ma. Ko ko atina tuna matie. Tuwete abangiro karia. Utinde ma. Aya, tumurikire mama yakire tunya doteru nginansi. Ngatheti ya the delegation. Good. Ngwe. Continue. Congratulations. Thank you. Ngatheti ya? Eu. Ndere nishela. Mije. Awere tu. Anyway, tuere. Tuba meranga theti.
Anda igwata. Tamuri yutetwe kate. Ntigwate. Okay. Ngatheti ya the Daily Nation. Karatasi ne kambere kurirwa who is fooling who. No kuona oronge mujinga. No ukimore onge. Ni ruande rwe ikanya kambere na antemwa inene kiri ngatheti ya the Daily Nation. Karatasi ne gaka kambere kwina higher NSSF rates take force this month. Marija NSSF tulo aja kiongereka rugono ruru karatasi ne gato dato. Karatasi ne gato na kwina mantuja dry spell. Here? Mbi. Chinake? Nini? Dry mbi? Dry? Na wendete kwa mantuja wenda kuigwa. Tato thomere tuigwe. Dry spell ya kwanga kwa mbura. Yes, exactly. Ni onkwaragiria. Hakuna. Wameanire onkwaragiria. Mbura ikwithero inyi kwa kagita gaka nene iritigete nthiguru kana nteri imwe cia nthiguru yetu ya Kenya chire na yora. Para. Yeah. Ene dry spell kwaragiria. Thank you kiri mwandiki wa ngatheti ino. Nondu nakuwe gutema. Bamwe betu bamberie kuthugane gutukima. Kyo mangatheti. Abama. Rugono. Abama. Kai chungu kenda thina. Niye chungu kenda thina tukithugana na wifanya kutheka kwa hige chungu keretie thina. Mwana nago chethera karate. Wifana kuthe kyo miaka oria kiorage na ndai na tariri tori thoma we. We rugono ruru karatasi nega 10 kiri ngatheti ya the Daily Nation. Karatasi nega 10 remwe kwina rugono rwa ex-MCA uria wombere kwithira aritwa Martin Wachira. So the poor youth big dreams but stole their cash. Ejera na manifesto atargetete poor youth kana ayuthi bate guciomba bate na mbecha. Na rira bombere kwithirwa akiendia manifesto yo na bagura. Basti no bombere kwithirwa akibaie rugono ruru ikaratasi nega 11 kire ngatheti ya the Daily Nation. Rugono rwa Matiang ruri aja. Na kugwatwa kwawe na ria rwangiro ukaria etetue MERU ya Fred Matiang iriaja, MERU ya Newdin Aji iriaja, MERU ya CS Kindiki iriau na MERU ya Azimio Raila Odinga iriaja ku ikendo kamenyora baretie kwegie Kindiki kwegie Matiang rugono ruru ikaratasi ne gato tandatu na kamugwanja kire ngatheti ya the Daily Nation gato tegere nembiere ndene ya ngatheti yeje. Twin HIV war provide contraceptives to young people. Ikenda kuumba na ndua ya murimo jwa mokingo. Contraceptives imbi? Contraceptives. Mbisa? Ndawa. Chai. Inu wawe tautu. Are chai. Ni ukuri kai ngatheti ukuthoma. Kwa family. Kwina mwanya wa kuthoma ngatheti. Ukakwe birubire kenyu bare yawo ntumira kwa email. Bare yawo gutumira email. Mimi jike utumira umatoka ngatheti yeje. Etena thina. Ngapamba na gechonko kio no tembija yake contraceptives imbi. Ai koremerete. Keke. Komboria kaire. Arimea no tutiga niyo ntikomenya gatuye niyo ntikomenya. Kwangerekano niyo ntikomenya. Haya. It's your turn. Imbi. Ngiki otiji. Nonto ntiji. Otiji. Leo ugindawa. Ndotiji. Tia tutanambere na ngatheti. Na wote komenya. Imbi jotiji. Na wote komenya. Ndio ndo imbi je. Mfimba kuga gento ntiji. Uga no tunukomenya. Kuritika ni ukuru na murimo jwa mukingo aja nthiguru yetu ya Kenya bwega thirikari komba kwithirwa igitetheria antu babethi na ndawa na intobia kurwa na murimo jojo na rugono ruri aja karatasi ne gato katwire
naria executive director Winnie Banyima arerete mantu jaja ndene ya hoteli ya Nairobi naria romba kuthorwa kiarira mantu jaja rwari ruru ndena biuria bire arora gwadiege murimo jwa HIV aja ndene Kenya ruri karatasine gatwere gatatu kwina mantu ja NSSF rates kick off this month naria marija NSSF jombete kuthorwa ja kiongereka kwambiria mweri juju aritingogi na barabandiki bakamberia kuigwa na ndiko inywa nyuma ya marija za kwamberia gwitia na court yomba kwethorwa egetikiria marija za gwitia na 80%. No, wala compare story no. I think the director akomberaga NSSF ekale wangiri chiri nore ya NSSF kaine to takomenya nyangu kwa miono wengi kona kagende to takomenya uchokoze ni nini ni NSSF no mwango chokole mwanga ndene kwako ni NSSF mbi ndia chokora ndene wako my friend kawe chokora ndene wako utikinyando dukere oro otiomba nwango kareto na murage my friend ngadenga guchokora ndeni nwango kaninto agao ogwikanetwe niki ukarutha mubango ukachura gatanda ukagwikwa why ukachambua ngatheti kwani we ni terrorist ore muragani ukarutha ngatheti ore maitha otarika era kutharikira ukarutha ngatheti ogwikanetwe utamba ukirugama ukona mbugo ukawakaire na tia koere muragani yani ngachokora huku guchokora ndeni ngaguchokora ndeni unintuana kiragi wikinyereti akwiri unkono hatoma mbagiona na poego ona ndi mwandike yukune onana bwakwe boya guru ona ndi mwandike yukune araika bambeterete urandikete bukundireko rakiama ya Kenya na Kenya ona ndi mwandike na araika bambeterete guru gatuma mbiru out mwandike bukuni ino komene bukure urandikete uriuga gate na director kakumbira bora muturire wengere kuya kuma nuntu ukagutwika mbecha ino ngirichiri kira mweri nuntu bamwe batakomba wa afford twamenyerete kuria magana mairi kuthungura mwanka ngirichiri nuntu twana tunini tumyanka 30 ugu 30 ugu tutaumbana nabo especially twana tena ngo tumyanka enu 30 we marija ijaitetie muno na kijana nitakuona bora ntobo egani mtore te komba kore akadhibiate mtore ukona kamochara kanini kagitwa mbete chonde agategona utim to komenya gono ruru karatasi ne gato dato kuretuka no visa for Kenya Eritrea new deal uenda gwita Eritrea gotena visa Kenya na ndiguru Eritrea ne bagwatanirete kaibadithitie ngwatanirwa ni ugotigira antuba Kenya na antuba Eritrea bara bakwenda ku bibia kinyau biashara na ndiguru ichijire uteko ni ndigwetia visa ne ukwetherwa ogita ntere chia Eritrea nkomenya kaumira uruama ai agu wanaretu athia na visa no ndathia gathu niri twika mutongeria wa nthiguru ya Eritrea na rombete kwithirwa ariongete nthiguru ya Kenya na arabarombere kuthambena muchemanio na President William Ruto na bomba kuthaba bakiareria manto jegie ngwataniro ya nthiguru icio ijire ni ugotigira kwina gukora katikati ka nthiguru icio ijire karatasi ne gatuna kwina Raila to start country wide rallies kana mutongeri wa kiama kia ODM na kiama kia Azimio la Odinga mibango ya kwamberia mishemanio ya kuthiuruka ndene ya nthiguru yombe ni ukwariria mantu jegie cost of living kana kwitia kwa ngarama ya muturire na
na rugono ruru ikaratasi katona kirenga thete ya the Daily Nation karatasi gato tano. Kwena ODM senator 6 expulsion of rebels kana senator wa Migori County aritwa Eddie Okech na ndena kwenda ajumbe barabonde na atongere barabonde bombere kwithirwa bagika gikaro na mutongere wa Nthiguru William Ruto na ndena kwenda bomba kuthwa bakieberwa kiamene kia ODM na ndago kiorekana mubunge wa Rangata uria ni Felix Oduol kana uria wijikena na rietwa Jarango na rombere kwithirwa akingwa ndene ya muchemanio jwa kiama kia Azimio ntere kiama Machakos County muthenya jwa iguru na jajarirwa ni kumania no ari umwe wa baria bombere kuthwa bagita kire muchemanio jwa rais na nande senator wa Migori na kwenda ODM yumba kuthirwa ikinga atongeria baba Jalasa augire atiriri kinyoka ya kwithirwa baba na muregerete kuthi no akakithi na ndikona yani no mwanka ugita kiaro wira baba yes yes kuna mtu I'm sorry to say kwa mtomba soronga kira kiama gutie kiama gitemera mantu makyo nansi jari ora lakini re kako kwe mutongeri Nthiguru ambita muchemanio kambati kurega gwita no batiri ko respect monene wa kiama gyaku lakini na ndiko tuweke no monene kile batara kumwira okithi kumwira ambi mose ngweto iraisi inko batara kuthi akuna hizo ni porojo bwana wewe msiasa wewe msiasa ntemo siasa na ikio ntendete uraromba gitinya ya sabwire kwenu bandura mwe kuro nyumba 10 otiankarari ndakura mantu inkomenya ore nyumba 10 my friend watiga nyumba 10 utongeria Shibo. Mashibo bagana wije para wije na kiongo yako are tigana na mashibo nata urimenya mashibo niki aremea negoti mbije negoti kana ndare shibo nkoenda kwegua kana imashibo bagana wije na kiongo yako tore uweke giti tore ware shibo ndiyo mpaka yathire na ntiyaga ko tigi bao tore gotongere tere utiwa kambura kanaga ai origo kiuga nkare twana atutigana acha mashibo karatasi nenga tutanta kiringa thiti ya the Daily Nation kwina mantu ja Matiang na rombera kuthorwa kinenkelwa bail niwe akomba kuthorwa kirekerwa na kwithukirwa guku kwa Matiang ikuretete miario mingi sana na aria gutikuhereka nimbio yongwe ojora mbigirwo kiuga gutikuhereka nimbio yongwe kuria ingi ndenero ya issue ya Matiang nunto Inspector General wa Police Jafet Kome aluga botebo gutebo risi kinyomwe watumi kwa Matiang nwe urio gwitwa Twalib Mbalak chief executive wa Ethics and Anti-Corruption Commission aluga botebo we are not the ones EACC teo yari kwa Matiang nandi kiuria kire kinene kiretigwa kuria ni nani na ikyo kiuria teborisi TACC kithure kinde kia kurega sasa ni nani kwa nini na kedha na kwa cash bill gwetwa ni nini kedha atena maiti you know we were craving we are enjoying the freedom we were craving for hapo sitaki kuongea hiyo ongea yani hapo enjoy freedom na coin kile Matiang angerudi kwa education alafu kwa karwata alengecho kwenye kile education ile kenda ukarata hakuna tu nkina ndo kwa na wati ucho kuna tima chogo is strictness yoko ba wewe unokumumisi mchoki it's just a proposal wewe propose wewe mwananchi mteule maoni mamu is spoiled null and void yoko spoiled na jao kinyana yako bati anyway
Karatasi neka mugwanja kwena omanto jaja Interior Ministry Police deny being involved kinya police barage tamanto jaja za kwithorwa ni bo baithukirire kwa Matiang'i. Karatasi na rugono ruru karatasi na ka mugwanja kirenga date ya the Daily Nation karatasi na ka tonana kwena atongeria baraba urombere kwithorwa abage pay tribute chiao kire Magoha kire the late Professor Magoha nare antere chia Consolata Shrine no te Rua Westland muchina munene jua Nairobi. Rugono ruru karatasi na ka tonana karatasi na ka kiendane mantu jake biashara karatasi na ka 10 mantu ja dry spell ile umbete kwithorwa gitana mbere aja ndene ya nthiguru yetu ya Kenya nyuma ya mbura kwithorwa ikinyia kana mbura ya mwaka muthiru kwithorwa kurega inganite ere tigite kuntu kwingi kwina yora kana kwina mpara na kwaga roje county iri ringithitwe muno ni county iri ringithitwe muno ni kwaga mbura guku ni county ya Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana County, Wajir, Isiolo, Kitui, Kakamega counties. Naraka nange kwina iwi chuchi china alarm kana chire ugwati na bobo nene muno. Naraka county iria na chiku erigirwa kwithorwa igitia ikinyira county iji chiambere ni Embu County, Narok, Taita Taveta, Makueni, Meru County, Nyeri na Lamu na county iria ingi. Kuretuika antu 940 toana itumbite kuthwa tukia tukiringithua kana kuthwa batina inya kana batina ugima bwa mwire boria bo batere mwana ethro enabu na nange gwatuika nabo ekuru igana ria 30 ngiri igana ria 30 ekuru bagwonkia kinyabo ibombete kuthwa bakiringithua uria mwekuru agageria kana ukithwa tena iria ria kongana ria gwonkia mwana ukethera mwana uria kwa malnourished kana mwana uria ugima bwa mwire bo kwithra bukiringithwa karema membi gukurura ko batere kono ruru karatasi nega 10 nteto iria chumbete kwithirwa ikijokiro na njira mwanya ajandene ya nthiguru ya Kenya. Lambo Valley had a strike for hours to Lake Victoria after rains fall. Tukigwathania nteto ichia kunyia kwa mbura na ari anterechia Lambo Valley Homa ndene ya county ya Homa Bay kuretuika bokiraga thaa 10 cherokiri wikia ngombe na ndethia chiao gwita kunywa roje ndene ya Lake Victoria kana area ya Lake Victoria na kuretuika ibetaga mathaja maingi baka trek mathaja maingi ni ugukinya ntere ira nara kwina ugwati bua nyomo chia kithaka kwithirwo ikibaithukira rugono ruru ikaratasi ne okauga 10 ndene ya ngatheti ya the Daily Nation murungu na turithiria mbura karatasi ne 11 kwina MCA uria ugwitwa Martin Washira former MCA wa Nterechia Kiambu County aria arungamite ndene ya ward ya Rabai ward na mwaka jua ngirijire 13 nombera kwithirwa akiwin agitigike aumite form 4 by the way athirite form 4 jana manifesto yewe renderie akariba ward eje na bomba kwithirwa bakimwethura na akuruka with a light side that means akurukire na njira na omba ni bobo nene muno nyuma yawe gukuruka nunto youth ba kanambe ombethe ya roterero ni ombeta kwithirwa iri ukombone bwanchobi muno nombera kwithirwa akibera rire abenda ira manifesto abera kabatete kwithirwa bakiuma kirenchobiji na ria akotonya getene na kana omba kwithirwa kinyudo muma nombera kwithirwa akiamberia sako Sako ije o mumemba etaiga gwikira chiringi 10 kire sako ije na gwetwika sako ije ni ejire yetana mbere gukura mwanka gwatwika kwebobekare 500 bange baitia mwanka ngiri on tuko sako ije yeja ya nene ya muno nare yakinyerie mwaka jwa mbere yari na 11 million mwaka jwa irene yakinyetie 33 million ina amemba nkurukie ngiri mugwanja na nyuma ya sako ije gukaragwa kagita kuritwika yetakwa kumisa
kumisa sako ni ejire ya collapse. What happened? Noe wa manager sako eje na nyuma ya erete ayuthi baba wona wa save mbecha hizi ni chika kujokia ika kuikia rehab. Wa rehab weja mbecha hizi ika gutetheria bado kwethurwo gi sustain utoro bwako na womba maybe kwambiria ka biashara kanambi ko sako eje ni kuweka shilingi 10 antu batonerere big deal na ibatonyere kwa wingi narago twika ego ya itie mono na yajokia mbecha mono na yomba kwethurwo kingi ya kinya member ile collapse na collapse na mbecha chianto irena 33 million kwa kuga he lost 200,000 asivite na sako onge aluga atere 20,000 watu walipoteza pesa na kumau akiora kuna nde rugono ruaro ringithetwe irirwa nao he is a rich man na kuretweka atebara area na atekinyerekaga dai kinyoka mucho atekinyerekaga kumani na utonga bubu kwa mwakoro gwetwa Jane Wanjiko aliuga asivite 150,000 na kumisa sako mwaka joangirije 17 gweta ku withdraw savings chiawe ethera bank ni yaingirwa tandi crossed down na bambiri tio safe as low as 10 bob. That's bad. Kuna ruru ikaratasi naka I think this is bad. That's bad. Uteomba kuora na mbecha chianto nyingi ona kuririkiro no ririkiro tuthikangire ngatheti nanse kingotu inambere kubatokio marukaga nonto karatasi naka ni NTETO irogo tutarire cia media council baraba kuroira ite mwanya na baraba ite short listed kire wathani bwa media council karatasi nega 15 kwena anabari aja bana bakuga help us join form 1 ni kwethorwa baumite poor background kana baumite njaite gushumba na iba kurukite bwega jo ogwetwa la make makori ati Alliance High School Cyprian Awiti ati Kabianga School Joyce Kenani ati St Anthony Kakoi High School na Anthony Otieno ati Ugenya High School kuretwekana baba batana mbecha tia gwithroba ke join form 1 na kune bakuromba antu bawende bobwega bombe kwithroba bake batetheria ni ukwithroba bagitonya chukuru karatasi nega 15 kwakena rugono rurwa aritoba karatasi nega 15 ni mantu jake biashara 17 biashara 17 ni mantu ja opinion kire editor na karatasi nega 15 ni mantu kinyajo ja opinion kire editor na kwena katuni ire aja katuni eje yona matiangi akuchetira iro na aja nyuma kwena EACC kwena Inspector General of Police ngino ndio natakidore kaka ni baba kuga wasn't us haikuwa sisi matiangi no alionele la ida kamole baba bari bagunchwera ogeti katuni ibere karatasi nega 15 na kirenga theti eje ya the Standard karatasi nega 19 mantu ja opinion karatasi na kamera ngo irene baroga kire editor karatasi nega gategate aja ni mantu ja The Voice kana story kana ngono mwanya rudarwa ndingithia mono rwa kurubaba bambete ko babakiaga ana the life and times of a childless woman bararira mantu just stigma ridicule loneliness na judgmental society oria anto bate kwenda kwerwa mtu no age mwana genuinely rugono ruru rwarire tumuno kire turatasi toto na no ruru ekurubana arabetete na mbere ko bakiareria kwaga mwana na urabombete kuthaba ikurukira kumenwa kunyororwa mantu ja maingi sana na la society ite kwerwa biologically no wage mwana
nombe kwithirwa ukigura ngatheti ya The Daily Nation ukaithomera rugono rundi ona raka ntitegera karatasi gaka, lakini mbere ya mbethora nkiumara kwina when it is time to walk away from your job ikagita kariko kabatere gakwira gakwandikira boss barugo mwira dear boss I quit anytime kuri twika atire mantu jajo mba gutuma wandikira boss yoku barugo mwira I quit nkiringithage na njira nkwe when your workplace turns toxic the environment iro gwitranguge yatwekane toxic etio go favor anymore kana otekwethirwa unganiri when you have outgrown your position ria wakora ukaigwa nande wina skills obati kwethirwa ugitithia maybe mbere ukithithia better than what you are doing when you are not valued rio kuigwa services chiaku itakai ukinyirwa nthi wathithia boria bote kuona jaka gwikiora thithia when you don't have the right tools and the resources ndio kwa resources irio bati kwethirwa ugitumira kana tools chiaku chiangu gigwatwika at itekwa provided when a great opportunity comes along the green pastures chejeram ndio bati kwethirwa ukiandikira boss yoko na mtu atiumaga matuki awara yoka umana njira iria yagirite rugona ruru riao ndana tutikira ngatheti yezu yao nunto bua matha gatwithirwe tukingagira agunansi tuiwe tukiumarukaga nini wona twachokera ndareka chetu etigiria tukaina mbere kwa tukinagia kauna ndareka iganona mbere tutia thirikiria ntugo yetu uko ni kwa Meru TV ithina mbere kuwererwa uraithiria bwetu